Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Anche chi dumedise use, la pena hata temila gazi ki dumedise le lokuloshe, le sika loshe, kale biso la marana Jesu. Amen. Amen. Ke morute se ke te ake le zamdela ake tsiri kere ke tswa kae bana, ake le radio tere ke tswa zambela jwale. Ka vele kere ke morute se ke ta tswang hona mona, e re ga le ka ofela. Ke rata o le mo monyetla batswadi dintho di bangata motlebelo mara ke entse hore ke bujohle ke squeeze in so that ke kgone di etsa kaofela hobane ke motho a le mong ke reng amen kaofela ba di tloa mona ke tla mathela motsimola wa thokoza ke tlamele ke gutla pe re na le service e ngwa pe ya 11 ka kerekeng ka mane reng amen but ke le mo modimo haholo hore modimo wena ne fela ka sela dumela le bana ba hae hore ba fihle ba tlo Konzaman House of Praise Ministries ring America of Fame. Ntate sa ko mabano thashitse ntho e matla ya hore modimo nako ngwe ha sa arabe o etsa wena o be karabo. Ntho tse modimo a di dumellang ho wena o na le ntho a batlang ho etsa ring America of Fame. Now buka ya Genesis chapter number 9. Rata mantsuyana amakhutshwanyane verse 28 ere tatesgele Noe a phela ka morao o morwalo dilemo tse 350 Noe a phela after the flood ere ngamene kaofela now batho ba ne ba le ka flooding ba felletse mo mara Noe ena ka mora ntho eo a phela. Amen. Now ntho ke tlo netefaletsa ko hore le ka mora lefu la ntate Vilakazi le ntse le tlo phela. There is life after pain. There is life after loss. Ring amen kaofela. I normally say ho batho le tlantswa le tane ke di otla ka sekgowa ke tla ditoloka. It's not necessarily what you live with your children. What matters most is what you live in your children. Amen. Asuro ba sile leng o ro sile eng ka hare ho bona. Because ke bone bana ba bangata ba siwa le ditšhelete mara ba sena ntho ka hare. And ntho sena yona ka hare ka etsa le ntho tse o siwe le tsona o di senye. Amen. Now, live motswadi ha o sia le tšhelete, ha o sile le semelo. Usile le tlotlo. Ring amen kaofela. Because the character ke yona e manage the currency. Ho kotsi ba rich mara o sena semelo. Because semelo ke sona se etsa gore ntho mo le nngwe e o e tshwereng e kgona ho phela. Yes. Now letsatsi la ka jeme ke batla re utlwisisa mantswana hore ha eyo ntho e tlo ba qetello ya rona ho na le bophelo le ka mora lefu lena le ntse le tlo phela. Granta morena Jesu ha ruta batho rapela hore ha le rapela le re our Father who art in heaven. Hona le ntate ya mahodimo. Re nga mene kaofela. Tsatsi le leng moshimane mo ya mo sa eme dibese. Mama vela o ya mamo o re bese tla nyemela mona. Ba ro yena bomme bana ba sebetsang ba re ha se stopo mo wena. Dibese ha di eme mo. Ha re stopo a re nna e tla nyemela mona e ringa mene kaofela ene ha bese fitla mo ba bona yema e mo palamisa ha ba fitla stopo ba kena ba botsa moshimane hore o ngwana ya jwang driver yena ke motho a manganga haholo ha tsamaya ema hohle ke hlola re ema mo wa re fita hore tsamo ema stopo wena o emetse jwang a re ke lebetse o le jwetsa gore the driver is my father. Eringa mene kaofela. Eringa mene kaofela. Ke lebeletse o le jwetsa hore ya kgannang ke ntate. Jwale ha ona taba hore ke lahlehile kae wa ema. Now habe modimo ke ntate wa lona le ka mora lefu la ntate wa lona o tla ema le lona. Eringa mene kaofela. O re mo pesa le me ke le monyenyane jwale ke hodile ha ke so bone ya lokileng a lahlilwe ke Jehova. Abasara ha ke so bone le bana ba hae ba kopa dijo strateng. Modimo ha se modimo ya personal ke modimo ya generational ene modimo ha etsa tshepiso mothong ha motho ya shwa tshepiso e fetela baneng ba hae
Now, if re tlamele re tsebe kore re ka ra morwallo mara ho na le bophelo. Mopesale ba ore dillo di fapohela bosiu empa ho sasane se le nyakalo. Now, o skebe wa ba wa dumela ntwe fapohetseng yo ntshetsile. Ha ona motho ya tabana le gain ya sa tsebe pain. And Modimo, I get out Sepaka di Cheleta or Sepaka Bushu. Because Motasa Timmy Bushu, Quatibi Bushu. How Satim Bushu, language Yaya Uka, Motona has to be Bushu. Now, Motemo, I give out to Mamela Tewa, how about out Timo Fitile guy. Ringa medical fair. Morana Jesso. Hasina Mateba, ili Morana Jesso fella peri di pula perageti majuda na pagaimo. Una kena kama mati la haya jai rusi, una kena kama mati jolo kabato. Impa ha khutla mabitlenga puntse, ile bibelu na kena ka lebota. Haba motsa o kene jonga phamisa ko ba re ke kene ka maqeba. Ringa medical fella barati. Ringa medical fella barati. Una le maqeba manga o fa permission to enter certain dimensions. Glory to Jesus. There are certain things how should I see how to access. Hallelujah. 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 Ring a medical fellow. Nobody totally didn't the Yagabula can teach you good time with the movie. When you move on, Hankali Tolisat. Hankan Kausi, Motimo. Ha build that tumelo ya how? What I want to know now Udumela Hoyona. It's got it. Sure. What I want to tell them about the crashes in that schilling. Half it a doctor. Uru for the doctor is the sign that you are healed. Give me back my crashes. Alim Kutri Carrera. Uri, Totana is hit like a sona. I will for the Lemfetsona. Because Mutima about Huta Itama is also San Tomula is hit like a sure. But to Wakala, I want to tell a pillar. But that one I can about 2 South Kaili, Hunalimu Hodimo. Amen. Hunalimu Hodimo, Yasa Robali, Yasa would say. But almost so Honajoa. But I just so carry the Fatica of Fair, like Yahatas Fates as Arginas Fates Samurai. Ugenas Fates and Niti Samurai. How well practical Fates Samurai? Hasil Signal is a Kemela. Mahasimas who say email. That is good. But the Samurai has the signal is one of them, Masili, Marasito Bear, Simata over lunch. Now, just so Ginas Fates and Niti Samurai, guess what? Mulimi Kinta. Hallelujah. Which means, Hunter, the more get behind it to Lord, the more I need him. Sure. Because Father Samurai has a bear, yes, depend. Yeah. It's amazing what Tabatle about Kualamuji. Having told you about Samuel Hunter Basuta, the more Tolandi Cattle, the more you need God. Amen. Hunter, you need God in your success more than in your struggle. Amen. Because Mutuko Tina Holo Hahona. Bishop. Hallelujah. Because we expose and totally part with it. Sure. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It's a like a color Tabasadudan Tabahata. Hallelujah. Amen. Well, I'm talking about an amplifier. Amplifier. Kinto never. How do you work a mic? Le ratale l'outre le. Le tout soit qui aime. Aime haïbou maria amplify. Which means what is small? How tola MP ya whole. Now mota seleng. O sele ma o kokobitso ko wa hlo. Well, ha theoela. Ntwela ba MP.
ya sa jwale ntwa wale kella batho teng ha e bone mo mashala ke ntse em le bana sa ba abatshabo wa balata jwa empe Ringa me go fe. I can go fellow on a little peel. I can go fellow on a little peel. I can remember like as a little peel. I come on, it's a little peel. Who want to fell more Samaya? Who last year Babanga, Impanaya and Samaisa, Jesus. Yes, man. She didn't say it's about to make Kala. Yamutana Samari. Unabona to about 2 baby. How lemonade? Hafika mulin tata kia bona pay ese pedi fala bona ma otwa motho le mo kia lata modimo ga maga modimo o jwa mane mono le monate no tsama le nna ha o ba tata ke sa bona ma otwa ho ke bona aka ya ba modimo re wena ma otwa mabedi a setse mo hasi ya hao ke aka o fihlile mo motho sa tlo gona o tsamaya ma otwa ha o hano bona le bana kukukile Sure. Hallelujah. Amen. So somebody mount to Moscana Nakia house, how cookie. Yes, sir. Officially danger so. Officially, Momo taking a hona, we get it at it. Ring medical fair. Oh, baby, ring, bite sepel and Jehovah. Bajolo Katabaya Sio. Eke Benya Baya Sisi. Abasalimina Toko Katalamaru. What fit at the faith for who is it all less adjusted as in house. Arakai. Modimo hana anaka ba yetse o la ba jotsa ba yetse kae o nona le difate tse available mara di se reliable aga le batle gufa huti ba re gufa huti ntate segele e hola 8 years ya fatshe ha o e bona hlaisa hlo e na le 8 years one day when I want take what you see you don't know you take the fruit you don't know the roots. Hey. That is why never talk about Baba Tonga take up on social media. How about my roots? Yes. But I like the product that you phone. Can't take a product you throw. I got been like social media. Now this one who let me give sati. Now like get two meals not to say to me somebody. Bon men about to Shavili, but to Konza Skolo, Valtech, but to Mamelanda. Ba kopa o kena ba sa student card o tsona le makhewa mangata feta mona le ona le sasa inga feta ba ona le mshimane ka mona ga go mamela ke batho go le ba banya o lisa maqheku le ka difela ile skolo jale matlakia how it's a borehole, Matsimeti or Tolaka, Fats. Which means go for Huti Fidula 8 years of fats, which means Iladula meeting as a body. Now, how about I in the flat? Ultimate writing in the secret. The total Trottam public, look over how the experience are private. Oh. Let me make a attack, give us a 911. It's Psalm 91 verse 1. Now give it 911. Blessed is the man who dwell in the secret place. On total Nagashiro tadi phone, se hlato. Hona na hlato di le shoota di nepe riema. No tsa motho ba isikile mona o shoota di nepe di ema because this are no hlatsu. And the money hlatsu sante, di hlatsu ka ga le feast. Hallelujah. The picture that is at you until you expose that film to darkness. The fifth on Salichant. Amen. The fifth on over Paulo Silisilas, Malabaya was Subo. Hallelujah. It was Subo Holo, Ere, Mapanditia Mangaba Macalet, Ere, Abama Meso, Babu Ajuan Cheka Modimu Holichi. Bahua Halale. Le facile au khele tletse khanya ba re azule ne go laula wena emhlabe ne go laula zonke izinto zilaulwa ku ba re kubo bonke othixo akekho
Hallelujah. Ibe se ka Bebele suddenly. Immediately. Parce que nna ke rata e ka jwang o sikele. Batho bana ba le mala tjena Jesu a sa lemetse a sa tswile ba fu. Nna ke rata go batho tloella maqeba a hao. A ko shebe ye ileng a le mala ba ke sa. Ai ma batho ba nkutlwang ka moya. Nako mo o entertainer maqeba ha o too much ha o tsebe maqeba o fodisitseng. Bebele re by his stripes. Iri we were healed, which means rona re fola pele re kena mathateng. Sure. Modimo a keke a dumela nna ke jwa tsa batho re di aine tsa gale bana ba ka sheno ba tseba di aine tsena tse rona re tseba tse tsholwang ka mathi na go tla ntho ngwe mona o tlamele go phuma mathi ana ha matha o sebe ya bele le no tla ye di CD happy na le black and white tlamela na iphumule mme mona a ai mara tsa ka sheno di na le adjust ena na go ngola material mo le bo di cotton bo di wool. Which means before Lord set he to check a quality. Hey. Utongo sheba ntolo ye aina hore e bata hiki e kae. O beya hiki according to the quality. Le modimo sebetsa jwalo le nkutlwe ka re. Modimo ke ke a dumella mollo sa checka your quality. And then twa we aina ka wa e bola ka ntu ai wotlolo. Re nga bene ka ofela marati. Ona le ntwa tse dinana ya o bola ya kantini ya watis. Sure. That is why Bibele re bukeng ya Exodus. Batswa morena ye mo ya sa tsebeng Joseph. Ere Bibele ha bona ba Israel ba atar ha di dile le batho bana because ba tlo ba kotsi the more they were oppressed. The more they multiply. Hallelujah. We are dangerous when we are in danger. Now, let the weak say, I'm strong. What's the way, baby? Because you are the weak man, you say. You don't say what you see, you say what you believe. Satan, ha all knowing. Which means Satan ha ke memo. Ha tsebe ha ke tlomo ke apele ka pa ke morao. O emela ke move be le hona a commenta. But God is all knowing. What tseba hore ha ke tlomo ke morao ka ya ke apele. Now Satan o mamela ntho o e buang. Aba o bolaya ka yo. Hey. Okay, na ke skapsele, na ke khutsana ke go sotle, o no bola ka confession. That is why modimo ska confess ntho eo. Wena bua hore ha ke re khoro ya hana. O re che o tla kena. Sir. Se want to ibona, want to idumela. Hallelujah. That is why ke le gutse spirit. Buka Bibeleng ka ofela. E ngotsweng ke motho a sena mahlo iwana. Ke buka tsena. Ngotswe ke Jonah le Patmos. Ba mo hontse mahlo ba mo tshiste ka oli. Ha sena sight ke ha bana le vision. Because tsenolo tlamele affect mahlo wa hao. O ska hlola bona dintho jolo ka batho. Mina tsoka ke lebela le sedi botsomba tsietsi. Two words. It's another thing to look, and it's another thing to see. Yes, sir. Amen. That is why Haggai said when he looked, he saw a boy, but God saw a king in David. That is why the looks. You must see the character. Yes, sir. Amen. Me lo guardi foto na. Me lo sale là. Anto te di dali millimeter magari tel. Akalla tu ana lo tawa ko lo yi. Complete se fa la kana ko lo. That son was born by a woman.
roof, but whose son is there? Bishop. Oh. English any life lesson. I want that demon on a limb pillar. Let me say you out. Who tend to Sky Lebanon? On a limb me, Yaucheti. On a limb me out to Allah. Ale Sadio to Hulele, and I'm on Sadio young Hulele. Sadi Baba Yaba Kalua, and I hold over the hot. And we're not coming over to priest up against Abasadi. Because over Ziba Balabani. Over the Halkabana and lose a little bit. And I want to think about the first lesson in your heart. When your heart is bitter, don't trust your heart. Yes, sir. Hallelujah. Because anger is one letter from danger. That demon not in a letter to let him say, I can't want to take on. I don't say, man, I'm scared of your land. What's one, two? And oh, Artie, Ochoji, I try a male also official. Because you were angry. Now, Kakwala, Momo, Katu, Intelligible. Yeah. How can a part time to two? Don't know we were talking about good. How can you see peace? That's really it all. Yo. Hallelujah! Jesus Christ, Happy. Yes, sir. Go pill up, Philip. I'm really full of the devil like us. Who paid for one of pillow enough. Hallelujah. Impaba to Abati. Allah said you get to La Bachelusi to Kessi. Imparele Wamudi, Mobaniar Tepicity. What's a ball? Or a mina toko sin hules in twin. Yes, Hey, what? Umankulu, a fagin to Pagatuaco. Ugulis it twin. Ona matata kubano tato. Jobo, habu wale satani. Mudimu kena avutile satana gomoni jobo. Ona sona ndiyo. Mudimu haka utepa. Awale bo. Ube chaka we. Betway. Ube taba to ona lasna lito. Wa urukitori kia halale. Because we are not in God for what He has. We are in God for who He is. Even if He doesn't save us, but it shall be known. Went to Tatabangu. Give us a Fapano Hasi Jagahaya, Hafita Tabin, Sajagaye. Dwana Mudiwell let Tata Sky laugh. Just so we more than 15 times he will answer his faith. Lauka Shwell was Cassilat as a Fapa. That was 72 fellas, Cassilat as a Fapa. Hallelujah, hallelujah. Oh, I don't know, Peel or Camera. Lalabopi. Camera alone, Lalabopi. What's about Mohalo? Where's our mato? Bahom. Banana wash. Out well like a flat. I took a float. After any, I reckon it's not engine that is great.
inyollotswe ke mogwallo kopa le re amen kaofela bana amen a reka ine sena engine e phamis mathata a mang ke jack Sure. ho jana o sa hlaile kona no ke wa phahama a mo di ba batla o phamisa o tsosa moya e re amen kaofela amen letsatsi la ka shene ke kgothatsa bana ba ntate fela ka se ho na le bophelo ska la dumela go le fulena be qetello ya bophelo bana le ntse le tlo phela ke ka ho a re mohlanka ka moshe o shwele mara Joshua tsuwa leeto la kanana le ntse le tswela pele e re amen kaofela amen ke tlo etsa thapelo baratuwa ke santsane ke tlo tswa ka baka ke ena kore it's not over until God say it is over. I normally say to people ausi batho ba specialize ka di full stop. How fail ba bear full stop, how hlokahallwa ba bear full stop. Whatever but this is where the full will stop. But modimo a thola full stop ha I delete we kenya one ka odimo. And one ha I dula ka odimo full stop e fetwa exclamation. An exclamation ke le tshwaola maka. Ke mona mo re nice salon phihlela. Hallelujah. Hallelujah. Nice salon phihlela. Ke maketse fe. Ke mo re ka jeno re batho. Re tseba le ho rapela. O bana se ka matla se ka tshesego ke ka moya. Ka morantwena ntse re tlo phela. O re bukenya Ezekiel 16 o re ilare ha ke feta. Ko bona. O sudubane mading a hao. E re amen kaofela. A re ka re ho wena phela. O phela. Phela. Re go jwetsa ntho ngwe. Joel chapter 2 from verse 28. In the last days I will pour out my spirit upon all flesh. It said, young men will see visions, but old men will dream dreams. Listen to this, I'm leaving you with this. Your father has a dream. When you must take that dream and turn it into a vision. Which means because when are you gonna take his dream and turn it into a vision? Oh, hallelujah. Hallelujah. God knows that you are the sons. You must take your father's dream and turn it into a vision. Because story in mouth to my vision in your mouth. Amen. And as I feel this generation will take it over. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. This generation will take it over and you will be better than your father. Amen. You are introducing the new level. Amen. Because Interkevilagas became a seed for what you need. Amen. Modimo le sidis. Modimo le bolok. Modimo al khansetses fatlo sa. What's happening? Amen. Bina thokoro hoja ke sina weda. Au siya ke lebu we hlaelwa ke ntho tsena ke na le yena. Amen. Amen kaofela. Bina thokoro ha ke na le Jesu ka ya kae le kae. Ba sa re ke sikilwe ke Jesu. Ke dutse we. E ba ratuwa ha re duleng we yena. O bana ba mo tshepile ba keke ba swa. Hallelujah. Da re sgelo so tla di re papa. O ba rapele ba rapela kopa fela o sia fela thapelo na. Ke rapele lapa ko re kwa le mahlo. Modimo a le hodimo ra bo safeleng. Le na lapa la ntate Vilakazi. Ka lebitso la morena Jesu ba fodise o ba matlafatse o batise. Lebitso la morena Jesu mosebetsi ona sa tlo phethahala. Eteng lo bana be suti ya morena le matleng a hae a sa sitike letho. Ka Kriste morena. Amen. Amen. Le bule batswadi.